Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba ke Sorkar Jela ubak Presiden Tensang. Ula penpau bagi khat arngut ki MLA Kongres, kila banlat na kajing syamat kerteng. Namar habakimi, kila da puli ya ki kendon an jong katen schedule. Kani kajing penpau ubak Presiden, kadai hadian baki MLA Kongres, kila ujor ban mat kerteng, ya ki khat arngut ki MLA Kongres, ki balarung syaka TMC. Hakajuk kapor ulaong, ya kata karai ban mat ni bomat, kasyong haulam pang kayeng dorbar. Pidi we nong yalam apok Sorkar Jelang i KM le Kongres kila ujor ban mat kerteng i kini karngot. Kadon ka an trai kalan ka ai kajing i jong pi kila. Bi akabide bat kani bi ngam i ban ong ba KMLA kimde ki babi kiban nong puli ya katen situ. Atai dia ban puli bahaya tu. Je ladon ka prescribe norm song tu ba ong ba la pi mot ban ni means pi de ban don kata. De hakajing yo i jonga simple kalau beta. They are not subjected to disqualification. They are not subjected to disqualification. Kemudian dia kata ultimately ngopi namar speaker umpat ai karai ke ngi hakajing start hakakut jong honorable speaker ai karai jo. Mereka kungujing pajung pi de kala biang kila mi karngot naka khat yongot. Oh. Pi hakajing yo i jo nga kamu pi kamu supet be ya ka ai ka simple calculation nang ta ba simple interpretation kat kumka constitution jung India kalau they are free dan lay ya kata ngo pi ngamla ban kren mangana marba kani kadon ka kut jung honorable speaker dia ultimately ka ruling ka ban honorable speaker kata kan Timanta i Dr. Mukul ila long no dakoi kaseng berkini karngot. Kata jia ba don kam ban Sorkar ka ai kajing i don kam ne ban Sorkar lang Dr. Mukul don kam ban Sorkar. Ka MDA government jungi kan nek hadu bakut nang ta ka bangi ni kwa ba ka MDA government ka ba kan continue beyond 23 dia kata ka bang suka ka dengan Malaysia Hadi ajar pulai tidak sedang kat bom apa nono not only hadu apply beyond apply ni kwa bangin continue kum ka MDA